Yes, ngira ngo rero nk'uko uri kubibona iyo ngi aho ngaho akaba ari i Kanombe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege hariya i Kanombe. Hari i Kanombe rero akaba hamaze kubera imyitozo karahabutaka, ni imyitozo ikomeye cyane rero nk'uko muri kugenda mubibona, ni imyitozo rero yahurije hamwe ingabo z'u Rwanda zishinzwe umutekano, haba abapolisi, ngira ngo rero nk'uko uri kugenda ubibona, ndetse kandi n'abasirikari barinda umutekano wa hariya, ni mu rwego rwo kugira ngo rero nko mu gihe haba habaye igikorwa kidasanzwe babe babasha kuba baharindira umutekano waho, baharinda abantu baho, ndetse kandi banakomeze no kugenda biyongera ubumenyi bwo kurinda abantu bahakorera ingendo, ndetse kandi n'abatuye hariya hafi y'ikibuga cy'indege. Ngira ngo rero murabizi yuko ikibuga cy'indege ubundi busanzwe akaba ari imari ibikomeye ku gihugu, noneho ikibuga mpuzamahanga nka kiriya cya Kanombe ni imari rero aho umwanzi ashobora kuba nyine yatagitinga kuba yagifata umuntu rero ufashe ikibuga cy'indege mu by'ukuri cy'igihugu mpuzamahanga cy'igihugu runaka, aba ni nkaho wavuga yuko aba afashe ibihaha by'igihugu mu by'ukuri, kubera yuko nyine niyo abayobozi bakomeye cyangwa se ubundi bufasha buje buza nyine bunyura ku kibuga cy'indege. Muri urwo rwego rero abasirikari ndetse n'abapolisi baje kuba bahakorera imyitozo kugira ngo rero nko mu gihe haba yenda haje nk'ibyihebe cyangwa se inyangarwanda babe babasha kuba babikumira neza cyane 5/5. Ngira ngo rero nk'uko ukomeje kugenda ubibona ku mashusho tukomeje kugenda tugushyirira kuri screen zanyu, murabona yuko rero ari imyitozo yari ikomeye cyane mu by'ukuri. Ngira ngo rero urabona abasirikari
kabuhariwe barimo baritoza neza cyane uburyo bashobora kuba bakumira uburyo bashobora kuba bakumira ibyihebe bishatse kuba byagerageza kwataka nk'ahantu mu by'ukuri bakabasha rero kuba baharindira umutekano kugira ngo rero ibintu bikomeze kugenda bimira neza cyane. Ngira ngo rero nk'uko uri kugenda ubibona mu by'ukuri ngira ngo urabibona ni imyitozo mu by'ukuri yari ibereye ijisho aho n'abaturage rero baje kuba bagaragaza yuko babyishimiye cyane aho rero bari banashungereye cyane mu by'ukuri ubwo babonaga abapolisi ndetse n'abasirikari bari mu rwego nyine rw'umutekano bari muri iyi myitozo karahawuta. Ni imyitozo rero y'injyaramuntu yaje kuba yaba mu gitondo cyo kuri uyu munsi ahagana mu ma saa 3 saa 4 saa 5 gutyo, akaba aribwo rero iyi myitozo yari iri kubera hariya mu murenge wa Kanombe, ari naho rero haherereye iki kibuga mpuzamahanga cya Kigali nako cy'u Rwanda i Kanombe. Mu by'ukuri ngira ngo rero nk'uko ukomeje kugenda ubibona iyi ngiyi rero ni Rwanda Wezi. Iyi niyo soko rukumbi buri munyarwanda wese avomaho amakuru yizewe neza cyane 100%. Nta kindi rero twagushishikariza uretse kwiyandikisha kuri iyi soko y'abanyarwanda babasha gukuraho amakuru yizewe neza cyane 100%. Iyandikisha rero ureba munsi y'iyi video ukande subscribe bityo uraba wiyandikishije mu bihumbi by'abanyarwanda babasha gukurikirana neza cyane aya makuru abagezweho. Kanda subscribe rero nurangiza ukandi kukazogera, nurangiza wibuke no gukanda like, comment, share, ubundi dukomeze kubana neza cyane. Reka tubone mu kanya. Iyi ni Rwanda Ways.